Siapa dia ya? Boleh kenalan nggak ya? Kayaknya tadi itu deh yang pakai motor KLX. Siapa itu ya? Ah, gue panggil ah. Ada apa dengan cintaku? Sulit untuk aku ungkap semua. Jangan pernah bibir tertutup. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. Pagi Bu Cepi. Pagi. Ih, tambah cantik aja ibunya. Makasih loh. Ibu, ada pelunasan unit Bu, bisa cek bareng? Oke, kita cek bareng ya kalau Rama. Siap. Till I suffocate, better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also wanna. Ini Bu Cepi unitnya. Oke. Ini pelunasan, coba cek lagi Bu Cepi. Oke. Oke, siap. Double cek dulu ya unitnya karena di sini posisinya udah pelunasan ya. Happy, how to get there? Glad that you. Nah, ini Bu Cepi, ini unitnya aman. Oke. Aki oke. Untuk ban-bannya, anginnya juga oke. Siap OTW. Done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Jadi tinggal begas aja. Bu Cepi, lihat apa sih? Ah, enggak apa-apa. Kok nggak fokus gitu sih Bu Cepi? Better days, yeah. All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Widih, Marco baru lagi aja motornya. Ya dong, ini motor baru di support baru Tunas Auction. Oh iya, untuk kakak-kakak semua jangan lupa di event Lana Tunas Auction ini untuk motornya bervariatif dan harga limitnya juga terjangkau. Untuk event Lana Tunas Auction, untuk motornya di setiap hari Senin dan Kamis jam 12 siang. Buat kakak-kakak semua yang mau ikut Lana Tunas Auction, gampang banget. Cari langsung aja download aplikasi Tunas Auction yang sudah tersedia di iOS dan juga di Android. Bisa juga melalui website di https://tunasauction.tunasauction.com. Banyak banget pilihan unit motor yang siap kita lelangkan. Oke, masuk ke aplikasi Tunas Auction atau website Tunas Auction di https://tunasauction.tunasauction.com. Kemudian klik tanda panah 3. Setelah itu klik jadwal lelangnya. Setelah itu klik lihat opsi, kemudian detail lot. Di sini kakak bisa cek langsung untuk unit-unit yang akan dilelangkan. Kemudian diklik salah satu unit yang kakak inginkan. Kemudian klik lihat. Untuk kakak-kakak semuanya yang mau tahu tentang unitnya, bisa langsung cek di website kita di https://tunasauction.tunasauction.com atau bisa menghubungi marketing leader kami di bawah ini nomornya. Jangan lupa untuk download aplikasi Tunas Auction yang sudah tersedia di iOS dan juga di Android. Lang, tadi yang sama Bang Anji siapa, Lang? Oh, itu tadi finance baru di Tunas Auction. Naksir lu ya? There was once a day that I would pray for you. I'd go Kenapa kok? Naksir lu ya? Lu ngapain sih?
Ini si Marco, motornya baru lagi aja. Wah, iya ya. Keren banget ya sih. Ih, jangan nyubit-nyubit. Ih, jangan lari. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Sekian info dari kami, jangan lupa untuk di-subscribe Di komen. Di like. Dan di-share. akun sosial medianya Tunas Ocean. Sekian info dari kami. Terima kasih. Lang, bentar ya, gua ke belakang dulu. Kemana tuh? Marconya lagi kemana sih? Dia kok buru-buru banget sih. Marconya kemana, Bolang? Nggak tahu deh, dia mau kemana. Nggak tahu. Kamu jangan bohong. Bener, aku nggak tahu deh. Bohong. Kemana ya Marconya? Nggak tahu nih. Ikutin aku nggak? Temenin yuk, intipin dia yuk. Tidak, ayo. Ya. Siapa dia ya? Boleh kenalan nggak ya? Kayaknya tadi itu deh yang pakai motor KLX. Siapa itu ya? Ah, gua panggil ah. Mbak, Kak, Bu. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as